Hello friends, welcome back to another video. Then tonight say do interesting yong hin head na be yong hin den na. Tua hung ki hong scheme ki tiang le 13 lakhs 1 mana within 1 month lakhat sunga 13 lakhs earn na ball the. Ahi lo wale na ball do lo na success lo wale 5 lakh na account deposit de na. Chu scheme hung do EP scheme ham alo EP job ham ti ale all Indian pregnant zok kiti khat hung do na chu apha ham atta ham iti ball da ham alo thi fraud ham ti ho chu hin sei du hin ten la ban nei cha kahin sei din kahin vet sa na je cham pula kona zone ge nin vet pe na channel la tha na lung sit like share subscribe nin bol pe di no kahin tem ve ki pa masang kamin chula bonga hin ka ki pa ka video ho pula kona zone ge nin vet pe jin ki pa thu kahin se na channel la tha na lung sit like share subscribe nin bol pe di no kahin tem ve direct panatin chi amas pena ga head hoya ko na hung ki pan ham tel Bihar a ko na hung ki pan na tan cha ep bol ham tile mi tam tai ga head diu chu a sum lonom pasal hi sum lonom tam a tam hen na aje chu gen the ji a ong hin ten la dang dang a sum lonom tam ta mai cha he ma hon chi opportunity hi akila we na kon an kila ham tel a group khan hin che hin create ho ki tian a business ball ho all Indian pregnant and job kiti ama ho hin create no hena chi ti bol ham tel ama ho in a he win India sunga mi tam ta he jinei sa hin jinei ai ma chanei lo yong tam ta min tel jinei aji thi yong tam ta me na cho a ko na ma ho hin hung ki chim wa i ti hung ki chim ham tel ma group nen cho hin a job website yong a hin ho we na cha ne apply nga ne apply tel na chuni pi ham tel mas pe na he ki proof na dinga registration na bol na 799 rupees ngai na atam hi pon form he na jo telan aadhar card na bank account ki pin cha chu im cha fraud lo aji chu cha aadhar card nong he 4 digit letter number bo hu kimu pa bo chi ki na he na cha chu aadhar card na ko na cha fraud di ti chu ta san lo di hi na lo di ti na chu zo wa he ep hin bol ki no ham ti le ma ho hin registration na ki bol cha na ama ho membership nong hi ta na membership nong hi jo te la chun ma ho hin ep hin bol le ham te la na product tan spam ki ti na thi na submit ngai test na dinga na submit ngai na submit te la bo chun chi episode ham te la pregnant bol na dinga job he na mi khat sakha sunga cho mi khat pregnant na bol do a hi le 13 lakhs na mu ding na bol do lo hi la 5 lakhs na mu de na ti chu ma hon guarantee pe cha hen na join jo ta membership hi jo ta ep na ep hin thum du ham tel spam hin thum du na na product chu hin thum de na product chu na pi ting le ga agi ala chun ama sa pe na registration as jasagi le som ko le ko bo hin aadhar card non jo original thum po en duplicate number thing lo ho thum na cha fraud hi thelo de nang na ki gel mai the ten chi jo tel product on na pi hi ja chun na ta san che eng de na chuban le ep ham ti le na product na pi jo tan sakha jo tan la ama hon na hin do ki du na chi na product hi ama ding a phachom pon hi chun 13 lakhs lo 5 lakhs ka hin thot du hin ti du na 5 lakh ka hin thot du message hung jo tan le message hung jo tan la chun 5 lakh ahung lu na theina dinga cho ep ham tel GST ka ngai ti na GST chu izat ngai ham tel 80,000 GST kat ngai en chu nang na ki pi de ti mas pe na hung lut na dinga chu message wang chu ifona hung lut na tai na example hung lut masading ten chun cha chu GST nang ma sum hung ki thot lut na suma hilwa nang ma GST akona ki kat de te nang man na ki thun masat ti na he nang man thot masat ngai ti na he 80,000 chu na thot jo ten chu 5 lakh chu hung lut de na hung lut jo ten chun ep ta am tile ta message so hung lut na message po na hung su den ai ma chi chu heading khat chu fraud na aje chu tu lai mi tam ta he en ti tho ji a he nu me ho kon khat he ata ma sei we na pregnant nei bol pi we na lo now ka dei no me ti ho ta chu mi sum pi ang bol we na hi wa cha hi ma hon advantage kon khat he advantage la a tho a ko na hi min fraud hin bol ki na te atam zo pasal ho hen angai chat ki tian angai chat ji wa chu tia chu ai lo sum ngai chat ji a chu min bol long ma na a bol te na chun cha chu ma ho chu o den ji
e hola mai then ki ven thip na diwa video ken se ma ki pan bula kona zone ngai hin vet page in ki pa tho ken se channel la thane lu se ten like share subscribe ning bol pe du no ken tiam ve pa